Salibonani bathandekayo kuzindawana zonke. Siyathokoza ukuhlangana namhlanje njalo siqhubeka ngezifundo zethu. Kuyena le ikota yokuqala eminyakeni ka2026. Namhlanje singena kusifundo sesithathu esilesihloko esithi sona ukuphila lokufa. Singakaze saqhubekela phambili ngokujula esifundweni sethu. Ngiza kunxusa abafowethu engilabo lapha kubana balamukele balibingelele baziveze kubana bangobani. Siyabingelana isihloko esithandekayo igama lenkosi yethu Jesu, ukuthola ithuba njalo lokufunda ngoJesu ebuyisa umhlaba. Okhulumayo umfundisi Mila Dube. Salibonani bathandekayo indawana ngendawo. Siyalamukela kusifundo sakuliviki. Sengathi inkosi ingaba lathi isiyambulela imfihlakalo yelizwi layo. Mina ngingu-Mrs. Siboneni Mhlanga. Silentokozo balaleli lababukeli ukuthi siqhumane ngalesi sikhathi esifundweni esiqhakathekileyo. Lesi sifundo ngiyakukholwa ukuthi sonke siza kubusiseka. Thiya indlebe zakho ube kulesi sifundo ubusiseke, inkosi ibe lathi. Mina ke igama lami ngingumfundisi uVizet Ncube. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo sezulwini, silentokozo emangalisayo ukuthi ngenhlakanipho yasezulwini usihlanganise umhlaba wonke jikelele. Sifunda ilizwi lakho elimangalisayo encwadini kaPhilip. Sengathi ungakhulumisana lathi ngendlela emangalisayo ukuthi le mibuzo funa ebesilayo iminyaka leminyaka iphendulwe ngalesi sifundo. Sikhuleka ngokukholwa egameni lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bafowethu kubana sihlangane njalo kulesi sifundo sanamhlanje, isifundo sesithathu ukuphila lokufa. Siqhubekela phambili sifunda ugwalo lwabaseFilipu, ukuloba kukampostoli Paul loba esentilongweni. Sithola ke amazwi akhe lapha kundinyana yakwaziwa ngekhanda uPhilippians chapter 1 verse 21. Zacela ke osifundelayo asifundele nxa siqhubekela phambili ngesifundo. Verse 21 ithi, ngoba kimi ukuphila kunguKristu lokufa kuyinzuzo. Siyabonga ngamazwi amakhulu lawa esiwathola encwadini kaPaul. Uthi kimi ukuphila kunguKristu kanti njalo ukufa kuyinzuzo. Nxa siwafunda lawa mazwi kufikani emicabangweni yethu, kanti njalo kungabe kwase kutheni lapha alubana uPaul loba lawa mazwi? Mfundisi Ncube. Ungakhangela ibhuku likaPhilip liba lokuchiyana lamanye futhi, kumbe ngithi mina incwadi kaPhilip lapha ikaPaul elobela ibandla lasePhilip uthola lilo mahluko kwezinye zalezi zincwadi, even ezinye izincwadi ayeziloba esintolongweni. Incwadi le ilokwenza lokugona. Ungakhangela incwadi kaMchumayeli ngo3 verse 5 iyaveza ukuthi kulesikhathi sokugona, kulesikhathi sokunina, isikhathi sokubutha lesikhathi sokuchitha. So ke uPaul kuleli ibhuku simthola ebutha njalo egona. Uphakathi yena ngokwakhe umzimba wakhe uphakathi kokuhlukuluzeka, kodwa uyabutha abaphakathi komumo onjengowakhe. Sithola ukuthi kanengi futhi ungananzelela ibhuku leli kukhulunywa ngokuthokoza kulo. Uzathola ukuthi kufakwe about 16 times ukuthokoza kulo leli bhuku elezahluke ezine kuphela. So ke esikuthola ke lapha kule indinyana yakwaziwa ngekhanda, ungubani uKristu? Nguye ofike kuzigaba zombili zokuphila lesigaba sokufa. So ke nxa uKristu waphila, uKristu wafa, wabuya wavuka, akula sizathu sokwesaba ukuphila, akula sizathu sokwesaba ukufa, ngoba siphila kuye uKristu futhi sifa kuKristu, sivuke kubani? kuKristu. So kulenzuzo
ekufeni ngoba siyazi ukuthi siza njani sizavuka. Akutsho ukuthi kulento esiyithola sifile kodwa ngokufa ngicabanga ukuthi isifundo sona nxa sichombuluka siza kuchasisa ngokujulileyo inzuzo ekufeni. Okay, siyabonga laphana uthinte indaba yokufa. uPaul la uthinta indaba yokufa. Indaba yokufa indaba ehluphayo kakhulu ngoba kulezi mfundiso eziningi ezithintana le ndaba yokufa. Umlobi uyasivezela laphana ukuthi empilweni abantu bavame ukukhuluma nje loosely ukuthi ke ukufa kwadalwa, ukufa ingxenye yempilo. Kuqiniseke kanganani lokho ukuthi hayi nxa sesikhangelana nokufa sithi hayi ukufa kwadalwa, ukufa ingxenye yempilo, ngoba uPaul uthi ukufa kuye inzuzo. Ikuswela ulwazi bafowethu lapha ludadewethu lapha laba babukeli ukuthi sikhulume sithi kwadalwa singaye ekuqaleni kwakungekho. Ngoba uGenesis 1-2 awusozubone lutho indaba yomkenke okufa eqala Genesis 3. So umlimi edala kwakungekho. Okay. Ukufa ngasongxenye yempilo ngumangenela. Kodwa ngibona ukuthi isifundo sizoxazulula ukuthi hayi impilo lokufa zama ukuthi impilo kade kuyini ukufa impilo. uPaul futhi obhala lapha nguye futhi othi ku-1:21 uthi kimi kuphila inzuzo. Amile kuphila nguJesu kufa inzuzo. So afuna ukusivezela khona ukuthi nxa siphila ngoba impilo ivela kuJesu wayifakayo. So kumele ukuthi mina njengomKristu futhi lempilo yami ifakaza impilo kuKristu. Okay. Nxa ngingalala abasalayo bafakaza ukuthi uphumule umele usuku ngoba ngiphumula kuJesu angiye ezulwini. Ngoba lo Paul ufana uyabhala ukuthi abafile abazento. So mina ngiyaphumula phana angiye ezulwini ngimele ukuza kwaJesu. So uPaul uzosivezela ukuthi ukuphila nxa silo Kristu kuyintokozo ngoba kuveza izithelo zakomoya. Nxa ngisifa ngilo Jesu ngiyibhenki esibhenki ukuthi uJesu nxa ebuya ngibalelwa kwabaphilayo ngoba ngizavuza nsiye ekhaya. Kodwa kangihambe ezulwini ngoba uPaul uzasiveze ecina ukuthi hayi vele ufile ulele ulendele usuku uzaba siyana. Okay. Yazi umfundisi nxa iveza lokho kulomnye umfanekiso lethwa ngu-Ellen G. White ku-Ministry of Healing. Ansayikhumbula kuhle ipage but nxa ikhuluma ngokusebenzela uNkulunkulu uthi kufanana lenkabi ephakathi laphakathi ngapha kwalo kule jogwe ngapha kule altar. So umfundisi uthe ekhuluma kwafika kimona lo mpikitsha ukuthi umpostoli Paul akutsho yikho khonokho ukuthi nxa ngisebenzela uNkulunkulu ngikuseyivisi ngiready ukuba sejogweni emsebenzini kumbe ukuleywa as a sacrifice ukufa nginikelwe. So umpikitsha lo uyafika ukuthi yikho akutshoyo nxa isithi kimi ukuphila ngoKristu. Utsho ukuthi as long ephila yena impilo yakhe yonke uyaphakamisa uJesu uyachumayela ivangeli. So abe sesithi ukufa kuyinzuzo. Efile njalo ivangeli liyaqhubeka lihamba ngokufa kwakhe. So utsho ukuthi either way usebenzela uNkulunkulu ephila kumbe efile. So ivangeli liyahamba ngemumo yombili uPaul uletha. Siyabonga dadewethu. So siyakunanzelela ke laphana ukuthi ukuphila kumele kube ngoKristu. Ukufa njalo uKristu kumele njani aphakanyiswe ngokufa kunjalo. Umlobi uyasivezela ke laphana ukuthi hey impilo imfitshane kakhulu. Kuyadinga ke ukuthi ke umuntu nxa ephila abe lendonsela enhle ukuze ukuthi nxa uphila uKristu umphakamisa. Kanti la nxa usufile izenzo zakho zisale zimphakamisa futhi ubani uKristu ngoba impilo injani emfitshane. Ngicela ke usibambele laphana uPhilippians 1 ivesi ngo19 lo 20. uKristu uyaphakanyiswa. Sizwe ukubana uKristu uPaul uthi uphakanyiswa njani uKristu ngempilo yakhe kuona lamavesi amabili. Verse 19. Ngoba ngiyazi ukuthi ngemikhuleko yenu la ngosizo lukamoya kaJesu Kristu okwenzakale kimi kuzaletha ukukhululwa kwami
ngokuchiseka ngilindele njalo ngithemba ukuba angiyikuyangeka la ngayiphi indlela kodwa ngiza kuba lesibindi esaneleyo ukuze kuthi khathesi njengenjwayelo uKristu uzaphakanyiswa kimi loba ngokuphila loba ngokufa. Siyabonga. Nanka amazwi aqhakathekile lapha nakhuluma izinto ezimbili lapha. uPaul kuyini ayekukhangelele nxa wayebhala elapha esentolongweni. Kanti njalo okunye sikutholayo lapha kuyini okwakumqoka kakhulu kuPaul nxa sikhangela indlela abhala ngayo lapha ekakhulu uverse 20. Uverse 20 nginanzelela ekugcineni kwakhe uthi uKristu uzadunyiswa emzimbeni wami loba ngokuphila kumbe ukufa. Ngicela ukufaka isibonelo esimangalisayo singithathekisile isifundo lesi nxa bengifika lapha. Ungakhangela incwadi yamaHebheru ngo11 kukhulunywa amaqhawe okukholwa. Amaqhawe okukholwa amabili kuyaphikisana ukukholwa kwabo kodwa kuliqiniso. iBhayibheli lithi ngokukholwa kuverse 4 ngokukholwa uAbela wafa nyefinqa ngokukholwa uAbela wafa. So ke ngilanda ngomzimba wami nxa kusithi ukufa njengoAbela ngokukholwa Abela kanjani wafa. Kodwa verse 5 abesithi ngokukholwa uEnoch waphila. Yeah, so engakholwanga uAbela ngabe waphila funa. Engakholwanga uEnoch ngabe kanjani wafa funa. Kodwa lalamhla uEnoch kanjani uyaphila. iBhayibheli lisiveza ukuthi uAbela lanxa esefile usakhuluma. Ngifisa sinanzelele khona ukuthi ayisikuthi uyakhuluma kodwa impilo yakhe ephila iveze isimanga sokunikela esisibabaza lanini lalamhla. So kuthi uthi uchilo Mrs Mhlanga ukuthi ungafa wena lamhla kodwa ukufa kwakho kube intshumayelo edlula intshumayelo ichumayele unjani uphila. Kodwa ke uPaul lapha nxa eaddress uthi konke nxa ngalithola futhi ithuba lokuthi ngiphile umbuso kaSathane uyalimala. So ke ngezindlela uSathane uyaluza ngiphila uyaluza futhi nginjani ngifile. So ke ngicabanga ukuthi isifundo lesi siyasincedisa ukuthi singesabi ukumela uNkulunkulu ekuphileni lokuthi la nxa sesifile usingawasabeli futhi umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi awusoze uhambe sesifile uzahamba. Siyabonga. So ngaleyo ndlela uKristu uyanjani uyaphakanyiswa. Okay. Lapho ngibona ke umlando esunikwayo lapha baba lalela babukela ukuthi kungumlando omkhulu ukuthi umuntu wonke ophilayo ungamukela njengomsindisi. So kumele ukuthi uKristu aphakanyiswe. So ngimele ngilungisele ukuthi nxa ngingachaywa imoto ngife kodwa ke impilo yami isaliphakamisa uKristu. Ngisiyancwatshwa izenzo zami ziyakhulunywa ziphakamisa uKristu kube lomunyoza ambona uKristu aphenduke. So umlando uPaul uthi ukuthi nxa ngiphila ngizamphakamisa ngingafa omunye umuntu uzazi uKristu akade ngimphilela amthathe. So still ngisebenzile sengilele ngezenzo zami. Siyabonga. Mrs Mhlanga. Okay, umfundisi ekhuluma lapho ncube bengifikelwe ukuthi kule verse engikhumbula okusambulo 14 ethi ku verse 13 babusisi wabafayo befele enkosini. So sidinga ukufa sifele enkosini sifa sichumayela uthi ngoba imisebenzi yabo khangela ukuthi umpostoli Paul ukufa kwakhe kuyinzuzo sibili. Khangela ukuthi kathesi efile imisebenzi yakhe iyamlandela. Khangela incwadi ama-epistles even asale mfundwa ngamabandla lathi siwafundayo namuhla ukuthi kwaba yinzuzo. So uNkulunkulu angikwazi ukuthi mhlambe ngawaqhubeke ephila enxe wayabe endaweni eyodwa ngesikhathi sinye kodwa khangela ukuthi ukubhala kwakhe umhlaba wonke ugcwele ngemisebenzi yakhe. So kuyinzuzo ngaleso sizathu. Siyabonga balaleli lababukeli nxa sikhangela lindaba yokuthi uKristu uyaphakanyiswa. So kumele singakwesabi ke ukuthi sifela kuKristu. Ngize ngikhumbule umlobi uTertullian obhala ethi khona igazi lalaba ababulawayo the blood of martyrs is the seed of the church. Liyinhlanyelo yandi yebandla ngoba sithola ukuthi nxa babe sifa njengama martyrs oPaul labanye sithola ukuthi abanengi babe lokho bengena ngokubona ukuthi umuntu lo
ufa ngalindlela ebambelele enkosini engavumi ukuphika uJesu uKristu ngaleyo ndlela yokufa njengemathani wayephakanyiswa so yikho engikuzwayo laphana mfundisi kuyangithinta la uyabona uPaul la kuKorinto wesibili chapter 11 I think kusukela kuverse ngela 23 kuya ku27 uyabalisa yena izehlakalo adlula phakathi kwazo ezibuhlungu ukuchaywa isiskepe emanzini konke lokhuyana indlala ungakubalisa konke lokhuyana kodwa isimanga nti ngami ngakho hayi ngami ngakho kagcini khonapho ugcina kuverse 28 esithi kodwa la nxa kulazo zonke lezi zinto futhi ngingazibalisanga zonke engikujabulelayo nsuku zonke yikuthi ngikhathazeke ngamabandla so ngezindlela uthi la nxa ungazundidutshuze mina ngicabanga ibandla leliyana ngicabanga lebandla leliyana so ke ngicabanga ukuthi kunengi esikhonona ngakho kufanele ukuthi sikubalise kuyi testimony ukuthi hayi inkambole yenza lokho ebandleni so kangiziphileli mina vele futhi phakathi kwethu ukuze sibe khona uNkulunkulu ule njongo ngathi so ke kangabi selfish ngizikhangele mina ukuthi ngitholani ngizuzani asikhangele ukuthi ibandla lizuzani uNkulunkulu yena osithumileyo siyafeza yini lokho asibizele khona okay siyabonga so ngamanye amazwi ke uPaul ephakathi kobuhlungu enjalo waveza uthando nothi kuye kodwa uthando lwakhe lwalulokhe luphuma lusemabandleni ezibuza ukuthi kambe kuhamba njani ake sikhangele amavesi mhlawumbe amabili u1 Corinthians 4 ivesi ngo14 usiya ku16 sizwe ukubana moya bani owakuPaul nxa wayephakathi ke kwale intilongo ezama ukubana uKristu aphakanyiswe uKorinto oqala ngo4 verse 14 to 16 ithi kangilobi lokho ukuba ngiliyangise kodwa ukulixwayisa njengabantwana bami abathandekayo la nxa lingabondli abayizigidi ezilithumi kuKristu kalilabo oyihlo abanengi ngoba kuKristu Jesu ngaba nguyihlo ngevangeli ngakho ngiyalicela ukuba lenze njengami so uPaul uletha budlelwano bani yena lebandla ubudlelwano abuletha ngalamazwi lapha sivezelwa indlela ababe lobudlelwano obubambekayo uPaul lebandla leFilipi libhalela uthena yimi engibuye ngalivezela uKristu ngalitshengisa ukuphila isiKristu agcina ngokuthi ngilingisani mina angazi bathungameli bamabandla lathi malungu ebandla singatsho yini kumakhelwane bethu ngilingisa ngoJesu omkhulumayo kumbe kusale emlonyeni ngoba uthi ngilingisani mina ngoba nginguyihlo ambala ke lapha amavesi eyinye uGalatia 4:19 othina bantu abami ngifisa ukuthi ukusebenza kwami kini uKristu azabe khona phakathi kwenu so umlando esunika nguPaul ukuthi impilo yethu njengamaKristu kayibe impilo engalilingiswa ngumhlaba engabonakala ngomakhelwane bethu ngabazana esingena labo abasanda ukungena ebandleni bangamdingi uJesu baphaphalaze thina sikhona amalungu amadala kasibe imilingiswa yabo siphila impilo eveza uKristu sesingatsho ukuthi hayi ukuphila nginguKristu nxa ngingafa futhi ngichumayile ngoba bayasala bekhuluma ngengikuphilile siyabonga mfundisi uthinta indaba eqhakathekile kakhulu kubathungameli lapho ukuthi kambe kuyini okusifuqayo kakhulu nxa sikhangela amabandla ukuthi sifuqwa kakhulu ngalokho mhlawumbe singakuthola emabandleni kumbe sifuqwe ngokubabona bekhula uKristu azanjani abonakale uveza uthando lukaBaba esithi bantu abami ilanguage ayisebenzisayo ubaba lendodana yakhe uyabe efisa ukuyibona indodana ikhula izibe lezithelo ezinhle emphakathini angithi so uPaul la ufisa ukuthi ibandla lakhe libe ngaleyo ndlela likhangele kuye njengabantu abakhe siyabonga mfundisi ngithintwa nguPaul la okokuqala usevele wababiza wathi bantu abami okwesibili sibona isibonelo somntwana ozelwe nguPaul hathi engumntana wakhe ngokwenyama kodwa kokwakomoya uTimothy abesesithi ngilithumele uTimothy indodana yami abesesithi ethandekayo ethembekileyo
uTimothy ayisiyothi ngithembekile kodwa umpostoli Paul uyafakaza ngokuthembeka kwalo amfundisileyo. Uzwa njani wena nxa ungumthungameli usubona omunye umuntu esesenza ngcono futhi kulawo kungonjani omsukulisileyo? Ngicabanga ukuthi khona okhana kuyakuncedisa enxa abantu abangotitshala kuyababusisa kakhulu. Nangu ngimfundisile kodwa sekuzinga elinjani eliphakemeyo. Ngicabanga ukuthi khona okhana nxa singakwenza njengabathungameli bebandla kuzasinceda. Siyabonga. Nxa siqhubekela phambili sizananzelela sidlula khona phana ukuthi uPaul ku 2 Timothy ngo3 verse 12 uyaveza ukuthi ke kumele sinanzelele ke ukuthi ayisikho ukuthi singalunga kuzaba mnandi konke. Hayi, uyaveza ukuthi ke kuza kuba khona ukuzingelwa lanxa sibambelele kuKristu. Yikho sikubona kuye uPaul laphana wachaywa wenziwa konke kodwa singadinga ukuthi kanti wayenze icala bani asilifumani lona lelo icala. Ngicela usibambele uPhilippians 1 verse 21 and 22. Sikhangela yona le ndaba ukuthi ukufa yinzuzo. Ukufa yinzuzo. Philippians 1 verse 21 and 22. Ithi ngoba kimi ukuphila kunguKristu lokufa kuyinzuzo. Uma ngingaqhubeka ngiphila emzimbeni lokhu kuza kutsho umsebenzi olezithelo kimi. Kodwa ke kuyini engiza kukhetha angazi. Kuyini esikuzwisisayo ke lapha uPaul kuyini afisa ukusivezela khona ikakhulu nxa sikhangela impikiswano enjani enkulu great controversy. Ngicela usibambele njalo singaka comment khona phana sifaka umunwe kule verse usibambele u2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6 bese siwahlanganisa ke lawa ama verse. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 kusiya ku6. Ngoba lanxa sihlala emhlabeni kasilwimpi njengokwenziwa ngumhlaba. Izikhali esilwa ngazo akusizo zikhali zasemhlabeni kodwa zilamandla kaNkulunkulu okudiliza izinqaba. Sichitha inkani lokuzazisa konke okuzibekayo kumelane lokwazi uNkulunkulu. Njalo siyayithumba yonke imicabango ukuba siyenze ibe ngemlalelayo uKristu. Verse 6. Njalo sizakuba silungele ukujezisa zonke izenzo zokungalaleli. Ukulalela kwenu kungavela kuphele. uPaul ukhanya eveza impi lapha esiphakathi kwayo ukuthi impi bani kanti njalo uveza lezikhali okumele ukubana sibe lazo lezi zikhali ukuze senelise ukuthi sinqobe. Sikhumbula futhi amazwi akhe lawa aku Philippians ukuthi hayi kuye ukuphila uKristu ukufa inzuzo. Ngokutsho kwakho mfundisi siyabona ukuthi siphakathi kwempikiswano. uPaul ukhuluma kanje ngoba usempini. Uthi nxa nimbona mphila so kimi yinzuzo kuKristu. Okay. Nxa ngibona mphila nguKristu ophilayo ngafa inzuzo. Usesitsho lapha ukuthi siphakathi kokulwisana lesitha silezikhali ezingayisizo lezi elizaziyo. Aziqamba izikhali ukuthi izikhali esilazo yikukholwa lothando lethemba. Singakusebenzisa lokhu sidiliza imiduli emkhulu enkani eyesitha singusatana esiphikisa uJesu lelizwi lakhe. So esikufunda ukuthi kumele njengamaKristu alibutho samukele lezi zikhali okuthiwa yikukholwa. Esikutholele ekukholweni ilizwi likaThixo iBhayibheli ukulibala silibambe silikholwe singaba lalo sesilemandla ukuthi sesingaba lethemba sibambelele uthando solugcwala kithi. So nxa sithi kimi ukuphila nguKristu uthi yena nxa ngiphila uKristu nguye othungamela impilo yami. Suku zonke angiziholeli empilweni yami njengo David ngithi ngihole emadleni aluhlaza okukho esiKristu. Nxa ngingafa ngengozi yemoto ngingafa ngomkhuhlane ngiyinzuzo kuKristu ngoba ngifele kuye. Uyabhala ukuthi sokulelo wami lapha uSathane yangeka kangiwinanga la nxa kade engizama but uThixo uyathika. Abaseleyo futhi bathi ngenxa yemisebenzi yakhe siyaqhubeka sisenze lokade kwenza. So ngenye indlela impesi kuyo balalo babukeli yimpi edinga ukukholwa edinga ukwethemba nothando kuKristu siyanqoba ngaye. Siyabonga. Nxa ngikuzwa ke mfundisi lapho ngizwa ukubana ke impikiswano leyi ikhona. So uPaul nxa ebhala elapha entolongweni uyazwisisa ukuthi ke
kulempi behind lokho kwenzakalayo ubotshwa kwakhe amaketane lani yena wabona okungale okuthi ukuthi lathi ke njengamaKristu kumele sizwisise ukuthi ke impi lezi sizadlula phakathi kwayo kwesinye isikhathi usungahlukuluzwa ongelacala kuyamela ukuthi sibone okungale ukuthi kule great controversy lenkulu so bese sithwala ke izikhali lezo uqambe ilizwi likaNkuluNkulu waqamba ke umusa ukubekezela so ngamanye amazwi lokho kuyizinto kumele ukuthi kuhle kuphile phakathi kwethu singakangeni kuleyo crisis ngoba mhlawumbe ngiyacabanga uPaul ukuthi ngabe umlimi engamsizanga wabala lezi zikhali mhlawumbe wayengasoza wathola amandla ukuthi asibhalele ngendlela asibhalele ngayo njalo ekhuthaza abanye laphana so umbuzo khona lapha ukuthi kambe ndlela bani ongathola induduzo lamandla kuKristu ikakhulu nxa unanzelela lokho uPaul adlula phakathi kwakho mina ngicabanga ukuthi uPaul uphiwe izikhali zonke angitsho ephiwe izikhali zonke uNkulunkulu vele uyakwazi ukuthi anti great controversy so uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uSathane uzasebenzisa izikhali bani ukuthi alwisane namaKristu so ngenxa umuntu lapho esehlonyisiwe uba lamandla okumelana lezikhali zikaSathane andithi impi senhlangothini ezingaki ezimbili so ke uSathane usebenzisa izikhali ezinjengokuyangisa ezinjengokwesaba ezinjenge peer pressure nxa ungayifanga leyo ndlela you know ukuthi akufake komunye umumo uzuzibonana usubandezelwe khonena angithi kodwa nxa wena ulesipho for example isipho sokubekezela sukazi ngaze abe ngongiyangisayo ngisabekezela isivunguzane siyanjani siyadlula so ngicabanga ukuthi kuyasiqinisa mfundisi ukuthi nxa sifunde ilizwi kuhle la nxa uSathane ebuya lezikhali ngoba yena vele iBhayibheli futhi is a Bible scholar ulazi enxe kwesinsikhathi ngcono kulathi so angasithola lathi sihlome ngaso leso sikhali kala okungcono kule iBhayibheli angakusebenzisa so ke ngicabanga ukuthi kungasincedisa ukuthi ilizwi leli esiliphiweyo silibambe lezikhali lezi sonke isikhathi enxe zibe lokho ezidume ekhanda lami ukwenza nxa kufika isilingo esithile ngikwazi isikhali sami ngisiphetheyo ilesi kulokunye edefuna ukutsho lapha mfundisi ukuthi kule minyimumo kwesinye isikhathi esingena kiyo eyokuhlukuluzeka sicabanga ngani sicabanga ukuthi ikunqotshwa sake safunda isifundo lapha abalaleli esasikhuluma ngokuthi uJesu esiya kufesa phambanweni wakhule kumthandaza ukuthi lesi manje uNkulunkulu isikhathi sokuthi wena ukhazimuliswe ngokufa kwami so umpostoli Paul nxa esithi ukufa kuyinzuzo ungani sephelele even ebotshiwe vele umuntu obona ngelihlo lenyama ucabanga ukuthi awundoda loso kumphelele anti but manje yinkazimulo yakhona yikho sithi yinzuzo yangikhona so kuyasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi ku great controversy ukufa kwabangcwele kuyinzuzo embusweni kaNkulunkulu ngoba kwakho umbuso ngokufa kwabangcwele umbuso kaNkulunkulu uyakhiwa uyaqhubeka usiyaphambili so uNkulunkulu kasincedise uthinta into eqhakathekileyo udlulekiyo eyokuthi bekufanele ukuthi nxa singena enhluphekweni sibe le bigger picture kakhulu sibe lokubona okungabonwanga okungangale kwekhetheni and yikho kungenza senelisa ukuthi sizwisise ukuthi ekuguleni kwami yikunqoba but kwesinye isikhathi sifika even discourage even nje abazalwane ukuthi undoda lwani uyenzeni ukuzagule ungani ngisafa impumela yokungalaleli kwami uNkulunkulu but kunjalo silungile kuthwela bonke abahamba ngendlela kaNkulunkulu they will suffer siza ngoba ngokuthatha uhlangothi lo Jesu vele siba izithe ezimangalisayo zikaSathane so imtshoko yonke idirectwa kithi so yikho kumele kusincedise ukuma siqini ngoba uJesu kufa kwakhe kwakuyikufa okunqobayo ngoba yikufa okudiliza ukufa so yikho kumele seyamekikho ukuthi sivume ukufa ngoba ukufa kukaJesu kusinqobela siyabonga abalaleli lababukeli ngithemba siyaphathiseka ungakhangela labadlala imidlalo eBhoreni angithi umuntu omakwayo ngolebhora so uSathane vele
uzahlasela kakhulu bonabo asebebambane lobando Kristu. Cela usibambele uverse 23 lo 24. Silokho siqhubeka ebhukwini lika Philippians khona phana isahluko sokuqala balaleli lababukeli verse 23 and 24 ku chapter 1. Verse 23, ngiphakathi kwakho kokubili ngifisa ukusuka ngibe lo Kristu okungcono kakhulu ukodwa kuyasweleka kakhulu kini ukuba ngibe ngilokho ngiphila kulumzimba. Siyabonga. Nansi ivesi bafowethu lapha ivesi le ingani lezinto ezididayo nxa uyibala nje ku surface ngoba uPaul lapha uzwakale sithi ngiyafisa ukusuka to depart ngiye kuba lo Kristu kungcono kakhulu kona lokho kungabe kusitshoni lokho ukuthi umpostoli uPaul ukhulume ngokuthi ukufa kuyinzuzo. So abeseqhubeka ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyasuka ngibe lo Kristu kungaba ngcono kakhulu. Uverse 24 umbalila ngithi Yes, ngibalile. So lapha uthini umpostoli uPaul uzwakala sengane ufundisa ukuthi angafa uzahlale kuba lo Kristu njengoba abanengi besitsho njalo ukuthi uPaul mhlawumbe uvumelana lalokhu okufundiswayo kumbe kukhona okunye singakuthola indapha ukhona ongasincedisa. Mina engikutholayo lapha mfundisi ukuthi kulesibonelo esilethiwe esifundweni. Yes. Esokuthi actually vele umuntu ophilayo yakwazi uzakufa kodwa ofileyo kazi njani lokho ku clear. Now kulesibonelo esilethwa lapho ukuthi ake sithathe uLazaro. Ngabe uLazaro sibili angithi uJesu wamvusa siyakhumbula. Nxa kuyikuthi uLazaro wayezulwini mfundisi Dube. Wayezulwini sibili nangani sesezulwini inhlupha zisekho konke akusekho. Bese kuthunya ingilosi iye kuLazaro khona ezulwini ophilayo uLazaro. Hayi Lazaro abantu bakukhalela kakhulu ngale kakhulu udadewenu bakhala kakhulu so ke njengoba bekhala uJesu uthe futhi ukukhalela ukufa kwakho kukhalile emfeni yakho so ke hayi Lazaro suka ke ezulwini buyela emhlabeni. Ngibona ukuthi uLazaro wayengaphinda umkhonze umdala. Hayi so ke okuchiwoyo laphana ukuthi siyakwazi ukuthi ukufa kunjengokulala ngokutsho kweBhayibheli. So ke nxa sicimeza nje sizawavula futhi ini amehlo sengazathi kasizange vele silala ubuthongo obunjani obude. So mina ngicabanga ukuthi isifundo lesi siphendula enye yezimfundiso ezitshekileyo ukuthi umuntu ofileyo ngakho lapha usezulwini. So ke nxa kuyikuthi usezulwini indaba onokhala ungathuthi inyoka lapho baleka ayihle kulume phela uhlunjani ezulwini kuphele lokho. So ke kwesisikhathi lenye imfundiso esiyifundisayo thina siyifundisa sizwisisa umlimi uyasiveza ukuthi kungokwesikhatshana. Siyabonga. Sicela usibambele khonapho ukusukhomenta u2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 uzahlu ucommente ucomment 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Ithi ngilwile ukulwa okuhle umjaho wami sengiuqedile ukukholwa ngikulondolozile khathesi ngigcinelwe umqhele wokulunga inkosi umahluleli olungileyo ezanginika wona ngalelo langa njalo kungayisimi kuphela kodwa bonke futhi abachisakela ukubonakala kwayo. Ngizama ukufithizela kulokho ukukhuluma lapho ukuthi uPaul lo wanti nguye okhulumayo kodwa ngapha nxa ebhalela uTimothy uthi hayi ngilindele umqhele wokulunga umahluleli azanginika wona. So ngamanye amazwi uPaul lapha uyakuzwisisa ukuthi khona hayi umqhele ireward izabuya mhla umahluleli ebonakala. Ufuna ukuthi nimhlo. Okay, kule verse engicela ukuthi siyifunde ngicela ukuyifunda eku2 Peter chapter 3. Iverse ngu15 ukhuluma ngokuthi umpostoli Paul ithi
uPaul walilobela ngenhlakanipho uNkulunkulu amupha yona. Uverse 16 uthi uloba ngendlela yinye kuzo zonke izincwadi zakhe ekhuluma lezi zindaba kuzo. Izincwadi zakhe zimumethe ezinye izinto okunzima ukuzizwisisa ukuthi abantu abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele njengabakwenza kweminye imibhalo okuzaletha ukubhujiswa kwabo. Ngizama ukukhangela ukuthi uthe ungenisa indaba le wavuma ukuthi abanengi bayawutwist umbhalo lo bacabange ukuthi umuntu engafa uyezulwini and kuyachunyayelwa ezimfeni eziningi sesikuzwile. So basebenzisa imbhalo enjengayona leyo ukuthi bayilethe imfundiso enjalo, kodwa ngicabanga ukuthi lumbhalo uyasincedisa ukuthi nxa sifunda lezi ngwalo ezikampostoli Paul kumele sizikhangelele eduze kakhulu futhi umoya ingcwele esisiza ukuthi sizizwisise. I-comment yami ilami ukuthi umpostoli Paul ubhala sengathi uthe kuhle ukuthi asuke aye kuKristu. Anti ngabe ngiyasuka ngiye kuKristu. Ungani ukhuluma ukuthi angafa usehle siya ezulwini. Ufana la indlela ekulotshwe ngayo lapha ifana la ngendlela uJohana bhala ngayo kuJohn 5. kuJohn 5. Nxa ekhuluma ngokuthi kuyafika isikhathi sokuphela, ababi bavukele, abalungileyo bavukele ukuphila, ababi bevukele ukulahlwa. Okay. Even kuDaniel 12 verse 2 uthi abanye bavukele empilweni abanye kulahlweni. So nxa imbhalo enjalo siyikhangela kungani izinto eziyenzakala zilandelana. Kodwa uzananzelela ukuthi kuyabe kule 1000 years abakhuluma ngazo la, ngoba abalungileyo nxa bezavuka uJesu esiza kuyahlala 1000 years ababi bengakavuswa. Uyabona? So umpostoli Paul ukhuluma ngokuthi yena angafa namuhla kube sokusiba lo mganga kumbe lesikhathi esithile, but yena aza kubona next thing azayibona nguJesu ebeselo Jesu. So kumele sinanzelele ama text anjalo, sinanzelele ukuthi kuyabe kulethuba elithile izehlakalo zingalandelana. Siyabonga abalaleli lababukeli. Ngithemba siyaphathiseka kakhulu ikakhulu endabeni leyi eyokufa, ukuveza ukuthi hayi nxa umuntu elala kakula kuqhubeka kwesikhathi kuyo selele. Kakwazi ukuthi isikhathi siyaqhubeka. Nxa wafa kumbe sithi ngo 2000 khathesi siku 2026, so uyabe ngakwazi ukuthi sekule minyaka eminingi. So yikho uPaul ekubhala ngalindlela ngoba wayekwazi ukuthi mhla elala evuka umuntu ambonayo ngubani? nguJesu. So waye lokukholwa khona lokho okubambekayo. Siyaqhubeka ngesifundo sethu uverse 27 uhluyefika kuverse 30 amavesi ethu okucina kusifundo sethu namhlanje. Ngicela usifundele khona laphana ukubana ukuma ngokubambana. uPaul uyabhala bese cina ngokuthi ke ibandla ufisa ukuthi ngabe liyama ngokubambana, stand fast in unity. Sizwe ukubana kusincedisa njani thina esiphila namhlanje indaba yokubambana. Philippians 1 verse 27. Yes, 27 to 30. Loba kusenzakalani lina ziphatheni ngendlela efanele ivangeli likaKristu. Ngakho langabe ngiyeza ukuzalibona loba ngizwe nje kuphela ngani ngingekho, ngizakwazi ukuthi liqinile ngamoya munye, lilwela ukholo lwevangeli njengomuntu munye, kungekho ukwethuswa langayiphi indlela yilabo abaliphikisayo. Lokho kuyisibonakaliso kubo ukuthi bazachithwa, kodwa lina lizasindiswa nguNkulunkulu, ngoba kunikelwe kini ngenxa kaKristu kungasikukholwa kunye kuphela, kodwa lokumhluphekela njengoba lilwisa hlupho lunye elabona ngilalo, lakhathesi liyezwa ukuba ngilokhu ngilalo. Siyabonga. Lapha sithola ke amazwi uPaul awalethayo. Ufisa ukuthi lanxa ngingabuya ngibe lani, lanxa ngingeke ngibuye ngibe lani, kodwa ke engikufisa kakhulu ukubana ngizwe ukubana limunye emoyeni nasemkhumbulweni, lilwela
ivangeli likaKristu. So ke uPaul ukhuluma kakhulu amazwi lapha esiwatholayo emthandazweni kaJesu. La uJesu ke esiphambanweni sithola ke efisa ukuthi khona laba abachiyayo abafundi babe munye. Kusincedisa njani nxa siwakhangela lawa mazwi uJesu awakhulumayo ukuthi babe munye? Ngapha uPaul layo ukhuluma futhi into efana nayo, ikakhulu singalahlekelwanga ngumcabango wothumo esiluphiweyo. Angithi singamaKristu. Ungaya kumsebenzi 11:26 kwaqala eAntioch kuthiwa amaKristu ngoba sebesiza nje uJesu Kristu. So nxa uKristu eloba ngokumanyana lo Paul ngenye izimpawu yezulu i-unity ngoba le Bible lithi wena uJesu wayelothi Thixo bebuyisa umhlaba ngabe yangeyedwa ngoba yena ubuthathu bezulu. So abantu abangamaKristu kumele bambambane ngoba uthumo lwethu siyaliqeda ngokubambana. Angichumayeli lapha endihlala khona ngingumfakazi umhlaba wonke jikelele. So lokwenza kwami konke so ulapha uPaul ubhalela abaFilipi ukuthi ngicela libambane impesilwa silwa sindawonye ngoba uKristu la ubuye lo baba lo moya engcwele bendawonye. So izikhathi eziningi kuza kubhalwa kanje kulengxabano emachurchini emabandleni kulengxabano ubuthungameli abalandeli izimuli khonoko kuyakhininda umsebenzi kaNkulunkulu. Siyachitha isikhathi sesikhangela izinhlupho zethu lokulwa kwethu sesishiya lokho esilakho siphakathi kwempikiswano sinqoba ngokubambana. uSathane samnqoba ngokuthi thina sile agenda sile mission singabambana siqhube uhambo lwevangeli. Uyadina ukubona abantu abambeneyo ngoba konke kangisela amandla ngoba uthando lukaKristu yilo selubabuse. So indaba lapha ukuthi asimene isibindi ngokumanyana ngoba kuyiye izimpawu kaNkulunkulu ukuthi singabambana siyanqoba ngoKristu. Siyabonga. Kulula ukukhuluma ngokubambana kulokubambana. Singafisa ukubambana sikukhulume futhi kunjani ukubambana kodwa ukukuphila ngenye into. Ungakhangela ngithathekisiwe mfundisi Dube ngamavesi lamabili kulento ezimbili ezihambelana kiyo. Ukubambana kwabafundi ingabe kwebandla laseFilipi kuphakamisa ivangeli likaKristu ngokuqala lokho. Okwesibili sikubona kufakazwa ngumhlaba. Khathesi ayiseyibo abakufakazayo ayisibo abathi sibambene kodwa ngumhlaba othi babambene. uJesu esenyuke waya ezulwini angitsho silithola ibandla libambene ngesikhathi libambene umoya ongcwele kanjani wehla kwenzakala ini isimanga. So ke khona lokho siyakuthola kusenzakala la ngesikhathi sikabani uPaul engasekho ibandla linjani libambene lisiya phambili. Mina ngiyakukholwa ukuthi singabambana hathi ngamazwi kodwa ngendlela yokuthi umhlaba lo ngakholwa athi la nxa sake sakubona okunje ngezindlela abantu abasoze baphendukiswe ngamavesi esiwachumayeleyo kuba indlela yokuwacacada kwethu kodwa baza kufisa ngoba umhlaba la uyakudinga ukuthi kube lokubambana uyakuchumayela futhi ukubambana kodwa uyakuphila yini asikuphileni ngapha umhlaba uze uhlanganyele kanye lapha. Alright, ngilombuzo ofika nxa umfundisi uNcube ekhuluma ukuthi kuyini vele okuletha ukungabambani ukwehlukana. Yes. As kukhona ukukhompyutha mina ngilokuncane ngikwaziyo ngearmy emhlabeni. Ngoba ngiyakholwa ngifuna ukulethi umzekeliso ngoba ngiyakholwa ukuthi thina silibutho likaKristu. Silibutho liqiniso. Yake ukuthi nxa amabutho esempini i-unity yiyo ekey yiyo emqoka ukuthi babambane loba ayindisakhuluma kwemhlabeni la nxa singana sikhambisani kuhle kodwa ngoba sile one common enemy esiyilwisayo kumele mina lawe sibambane ukuzelwa nawe yakubona singavele mina lawe singahambisani sibe divided kuthi ukuthi siyanqotshwa ngolwa uyayibona indaba. So ngizwisisa ukuthi ngiphinde ngicabanga ukuthi evangeli emhlabeni ngale
khona yini bakhompyutha ukuthi odubula kakhulu mbanini uyakubona ngikuthi lo cha kakhulu alwantsha ibhazuka lwantsha I don't know but okwenza ulethe idiscord lokwehlukana yikuncintisana lokufuna ukuthi sibe mkhulu ngubani okumele odubule kakhulu odubule kulamandla ngubani so mina mbone ngani uNkulunkulu kasincedise uthinta indaba ye-early church umfundisi uthinta indaba ye-early church umoya oyingcwele nguye bekumele ukuthi asibuthe asibophe sibe nyandanye ngoba okwenza ivangeli le-early church laba lamandla ukuthi babe munye bethunganyelwa ngumoya oyingcwele kodwa i-worldly ambition ngathini ufuna kwemhlaba amandla udumo ukubusa mina ngathi ngifika nje evangelini ngakuleli balela litshona kuthiwa umina yikho kwenza kwehlukanwe ngoba kumele kube yimi enyasala ngisenza izinto yimi enza sala ngaziwe so uNkulunkulu kasincedise lapha ukumelana lamandla kaSathane andizulu lehlukana ezingilosi zalahlelwa la zazi kade zimunye ngani kodwa ipride ukufuna ukuba mkhulu kuloNkulunkulu kwenza ukuthi enye ingxenye yezulu ixotshe uyakuzwe sokuthi so ibandla liyakudinga ukuthi umoya oyingcwele abe phakathi kwethu ukuze asibambanise ende khonokho kuyakwenza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe ngamandla siyabonga siyakunanzelela ke kuqhakatheka kokubambana yikho Jesu wakufithizela kakhulu umthandazo wakhe lwana ukubana ngikhulekela ukuthi laba babe munye ba njengoba lathi sinjani simunye ngoba wayekwazi ukuthi bengehluleka ukubambana uthumo luzakuma noma imuli ubaba lo mama nxa behlala ndawonye bengabambananga akulalutho abangalufeza njengemuli so ukubambana simbi kuqhakathekile kakhulu noma nje sikhangela ibandla lilothumo olukhulu oluglobal so ukuze lolu thumo lufinyelele ezizweni emhlabeni wonke kuyadinga ke ukuthi khona ke sibambane la nxa sinjani sehlukene sihlale emazweni achiyeneyo siyakunanzelela khona ukhamba now ukubambana khona bana siqhubekela phambili kusincedisa njani ukuthi singesabi fearless umpostoli uPaul kuma verse esiwafundileyo laphana engcenye ungafunda ke uverse 28 khona laphana 28 29 sigijima laphana ubana sigqibe isifundo sethu ithi kungekho kwethuswa la ngayiphi indlela yilabo abaliphikisayo lokho kuyisibonakaliso kube ukuthi bazachithwa kodwa lina lizasindiswa nguNkulunkulu ngoba kunikelwe kini ngenxa kaKristu kungasikukholwa kuye kuphela kodwa la ngokumhluphekela now uPaul ke ukhulekela ukuthi khona babe munye emoyeni balilwele ivangeli lika Kristu ebese sithi kungela kwesaba so ngamanye amazwi ukubambana lokho kuyazala ini ukubana kungabi khona ukwesaba now sikubona njani ikakhulu nxa sikukhangela ukuthi ukungabambani i-disunity iyingozi bani mhlawumbe nxa sikukhangela la nxa sesike sakuthinta ngoba umlobi uyasivezela lapha ukuthi uSathane yindlela kakhulu azasebenza ngayo nxa sesisiye kucineni ukuthi alethe disunity ebandleni kuyini ke njalo okungasinceda ukuthi sisinqobe i-disunity leyo okungasenza sihlale sibambene ngoba sesikubonile ukuthi i-unity iyafuneka sibili nxa singalayo asoze siphutshe lutho kodwa ke ukuze sinqobe kuyini okungasinceda khona laphana ngokuloba kukamlobi laphana ikakhulu nxa besikhangela amavesi lawana uJohn 17:17 kukhona okunye okuqhakathekileyo esikuvezelweyo laphana mina ngicela ukuthinta lokho mfundisi uthela kuvesi ngo28 uthe lina lingethuswa la ngayiphi indlela yilabo abaliphikisayo mina ngizwisisa ukuthi i-disunity le iyabilethwa yikwehlukana doctrinally emfundisweni so abe sesithi khona bahlambulule ngeqiniso leyo sinika yona ngoba ilizwi lakho liliqini so okungasibambanisa kuphela ikukholwa kunye elizwini but ensukwini lezi sesiphila kizo ziningi imfundiso esezikhona
ziningi kakhulu. Mina ngeke ngafika kwelinye ibandla lethu elilabantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu ubuthathu bakhe ukuthi ufana leqanda, ukuthi kule shell, kule white, kule yolk. Liyakuzwa ezinami ukuthi so uSathane angavela sehlukanise lapha. Ukuthi ukuthi le mission kasafezeki ngoba nxa siyichumayela thina siletha okusembhalweni bakhona abadiliza umsebenzi wethu undoing our work. So yikho edinga ukuthi emfundisweni sifanele ukuba munye ngoba nxa besiphikisa kuthi ukuthi bamelana lokuhamba kwevangeli. So uNkulunkulu yikho edinga ukuthi sibe munye, but okungasenza sibe munye ngumoya oyingcwele. Nguye ongasichazela leli lizwi ngoba nguye walibhalayo. So ngaphandle kokuthi umoya oyingcwele azuza indawo yakhe achaze leli lizwi, sizakwahluka ngoba sizafaka interpretation yelizwi kulokho elingakutshoyo sibe sesisahluka. So sidinga umoya oyingcwele esithungamele lelizwini silamukela leli lizwi linye likaNkulunkulu. Siyabonga. Ngithemba ke siyaphathiseka balaleli lababukeli ikakhulu nxa sikhangela indaba yokubambana iyaletha izithelo ezinhle ezigoqela ukungesabi lanxa umuntu ozangena phakathi kwani kokuhlupheka. Ngamafitshane kulama verse lawana asoze siwabale wonke ngenxa yesikhathi sesifunde yodwa uMathewu 10 verse 38. Kodwa ngikhaya singazifundela umsebenzi ngu14 verse 22, uRomans ngu8 verse 17, 2 Timothy 3 verse 12. Okwalesi sikhathi ungasibambela uMathewu ngu10 verse 38 bese sithola ukubana ilani okungasincedisa kakhulu ukubana sihlale sibambene njalo singela kwesaba. Verse 38 ithi njalo lo ongathathi isiphambano sakhe angilandele kangifanelanga. Yeah, so iverse le isincedisa ukuthi sizwisiseni ukuthwala isiphambano kusincedisa njani ukuthi sihlale sibambene. Antsho isiphambano kwakuziluhlupho olwawela ngoKristu efela izono zethu. So isiphambano mbona zinhlupho. uKristu uthi nxa ungasangene ehluphekeni ngenxa yegama lami kuthi ukuthi awungeke ungilandele. So lapha ivesi lesitshela ukuthi ukuhlupheka ngenxa kaKristu ingxenye yabakhonzayo. So singesabi ukuhlupheka, kasimanyaneni njengebandla, sikhulekelane njengokutsho kwaPauli, sikhangele uKristu onguye oqalisela uhambo uzaluthutsha ngoba isiphambano wasithwala wavuka wanqoba. Lathi kasithwaleni izinhlupho lezi ngoKristu esichawa nguSathane ngenxa yegama lakhe, siyakunqoba ekugcineni singesabi. Siyabonga mfundisi. So ngamanye amazwi singesabi ngoba impilo ikakhulu emhlabeni lo owileyo ilobunzima bona lobo ikakhulu ke nxa usuwamukele ubani uKristu. Sibona even uJobe, nxa sifunda ngoJobe iBhayibheli yaveza ukuthi lindoda yayigwema ububi, yayindoda elungileyo, kodwa simthola sehlelwa yini yizinhlupho, kodwa siyabonga ukuthi wabambelela. Yikho esikufundiswe nguMathewu 10:38 lapha ukuthi siqhubeke ngokukholwa, sithwale ini isiphambano zethu lanxa kusitsho ukubana sifela ini ukukholwa kwethu. Ngithemba kuyasiphathisa lokhu balaleli lababukeli. Bengifuna ukutsho something. Okay, uza sinika ke i-comment yakho kube ngamazwi akho okucina olawo. Mfundisi Ncube usinike lawe i-comment, umfundisi uDube asinike i-comment abe sesivalela laphana ukuthi nxa sisigoqa ke lesi sifundo singasigoqa njani ikakhulu nxa sikhangele lokhu Paul akulobileyo ngokuthi life and death, ukuphila lani lokufa esentolongweni. Siyabonga mfundisi. Bengifisa ukuthi ngithinta ukuthi bekumele ukuthi uJesu nxa simamukela sihamba laye kulimpilo sizimisele ukuhamba indlela ayihambayo kakhulu, ngoba nxa uJesu wahamba indlela yameva ethonta igazi, thina singangena njani embusweni wakhe singayihambanga leyo ndlela? Ulaka lukaSathane luthelule bonke abakuma loJesu ngoba ulaka lwakhe lu-against uJesu. So wonke omi loJesu uyisitha esikhulu sikaSathane. So sifanele ukuzimisela ukuthwala isiphambano, sizimisela ukuhlupheka lapha. Ngani? Ngoba
ngenxa yentokozo ebekwe ngale ekuqineni. So uthinta indaba kaJobe, uJobe okumeza abekezele athi lo mkakho ukhulumiswa kobusiphukuphuku wayebona ukuthi umkakho ubona izinto zakhathesi azubuhlungu bakhathesi, but uJobe uthi ngiyakwazi ukuthi umhlengi wami uyaphila uyakuma ekupheleni kwani kwesikhathi kwezinsuku. So ulikho esikudingayo ukuthi sihambe lo nkulunkulu kathese kuhluphekeni futhi nxa sihamba laye siza kubusa kanye laye. Abanye bethu siyesaba ukuhlupheka lo Kristu kodwa siyafuna ukuyabusa laye. Hayi kodwa indlela yokuyabusa iqalisa ngesiphambano sibe sesiyakwamkelisa imqhele. So uNkulunkulu kasinike ukuthi lezi umpostoli Paul uyabhala lapha ku 2 Corinthians 4:17 uthi ukuhlupheka kwesikhatshana. So uthi ukuthi impilo yokuhlupheka vele temporary kodwa kule eternal life engale yiyo kumele ukuthi sihlupheke sikhangele sipress towards the mark. Siyabonga mfundisi Ncube. Mina ngithintwa indinyana yowaziwa ngekhanda la ngendlela afake ngayo umpostoli Paul uthi kimi ukuphila nguKristu ukufa inzuzo. Ngicabanga ukuthi kayibhalanga engananzelele kaqali ngokuthi ukufa inzuzo uqala ngokuthi impilo nguKristu. Angithi kungani impilo kunguKristu? Kungoba uKristu uyihambile indlela yokuphila yonke, uyihambile indlela yani yokufa kanjani wayinqoba. Ungafunda incwadi yamaHebheru 2 verse 14 no 15 kulapho esivezele khona ukuthi uKristu wafa ukuba achithe amandla okufa abuye achithe umsunguli wani wokufa asuse lokwesaba kithi ukwesaba ini ukufa. So ke ukufa sibhekaneni lakho nxa sisifa asifeleni kuKristu, nxa siphila siphileleni ubani uKristu. Khonokho kuzasiqinisa kunkambo yokukholwa lasemsebenzini. Okucine ngifuna ukukutsho ukuthi ukubambana okukhulumileyo mfundisi asibambaneni siphuma emhlotsheni echiyeneyo izimpi ezingabe zikhona lolu thumo lufinyelela inhlobo yonke indimi zonke abantu njani bonke asibambaneni siqedise umsebenzi wevangeli. Balaleli kuzasincedisa khona lokho ukumela izwi likaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi Dube lilodwa. Siyabonga zihlobo ezithandekayo sinqobile ngoKristu uphakathi kwethu lobuthathu bezulu singabambana siphila sisifa singabe inkosi. Inkosi sibusisa sicimezeni sikhuleke. Baba wethu siyabonga ukusikhumbuza ukuthi impilo yethu ikuwe. Ukulala njalo indlela wayivula. Sicela kungesabi sibambelele sigagadlele wonke oza kufunda lesi sifundo ithemba lethu libe kuJesu Kristu. Ngoba siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.